nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse nanone kuri nco kuri mikoro ndi Bosco ni Region Info aho tugiye kubagezaho rero amakuru agezweho kugeza kuri munota cyangwa se kugeza maginga yangaya. Muri amakuru turaza kureba amakuru akomeye cyane avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububirigi, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi baba bafatanyije mu mugambi ukomeye cyane wo gushimashima abarwanyi ba M23 ndetse na MONUSCO kugira ngo babamure intara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kureba uburyo birimo gutegurwamo. Imirwano yakomeje muri Kivu y'Amajyepfo aho bivuga ko mu minembwe kuri ari kuvugwa ibitero bikomeye cyane byasize bitanye abarimo abaturage, ariko ni kurande rwa M23 gusa. Nanone turareba mu byukuri icyo FARDC barimo gutangaza ku bitero byavuzwe hano muri aka gace. FARDC yatangaje ko yashyize hasi drone za UAV za M23 ndetse bavuga ko mu byukuri mutwaro w'ishikiye muri ngabo z'u Rwanda. Turareba mu bice bya Mikenge aravugwa iki, turanyarukiraho turebe uko byifashe. Kuri inshuro mu mujyi wa Goma, ikibuga cy'indege cya Goma, abafaransa bongeye gushimangira ko iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kigomba kuba cyafungurwa byanze bikunze. Bavuze ko kigomba kuba cyafungurwa byanze bikunze. Rero turaza kureba aya makuru nayo turaza kuba tuyagarukaho ngo ufite nani makuru menshi agiye atandukanye, ngira ngo maze kuba mwamenyera kuko hano kuri Region Info turatugufitiye amakuru kabisa akomeye cyane. Ngo birimo drones ndetse n'indege zindi zigiye zitandukanye byagombaga kwerekezwa mu bitero bikomeye cyane by'u Rwanda. Uburundi burimo gutegura byaba byimuriwe muri Kivu y'Amajyepfo mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Ese koko ibi byaba ari ukuri? Biramutse bikozwe gutyo byaba bisobanuye iki? Ayo makuru tugiye kuba twayagarukaho. Turareba amakuru ari kuvuga ku mupaka w'Uburundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, nkuko biri kuvugwa M23 ngo yaba yakamejeje muri bice ishaka kwinjira Burundi ngo ijye gutwika ibyo bikoresho mama yake na yake. Ese ibyo koko byaba ari ukuri? Nabyo ndabigarukaho. Mfite nandi makuru agiye atandukanye ndagenda garukaho imbere uko turaza kurushaho kugenda tubana. Hanyuma rero kanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kugenda tubana umunsi ku wundi. Nibagirwe like, share ndetse ibitekerezo byawe n'inyunganizi turaza kubyakira kugira ngo ube wanyarukira muri group yacu ya WhatsApp. Nta kindi kintu bigusaba usibye kureba link tuba twagushyiriye hatangirwa ibitekerezo, ni group ya Songa Mbere. Hanyuma rero nayo iraza kugufasha kurushaho kugenda ubana natwe 5 kuri 5 5 kuri 5 kabisa. Reka rero nkubwire yuko kugeza kuri ubu ngubu kuri tariki aribwo amakuru amaze kuba yamenyekana yuko burya umutwe wa AFC23 ushobora kuba mu minsi iri imbere watakaza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo n'utitonda cyangwa se n'utareba neza, kubera ko AFC23 yamaje nayo kumaramaza igaragaza ko idashobora kuba mu byukuri yarekera itigarura ibice by'umwihariko yifuza ko yabifite. Ndetse AFC23 yaje kugwa mu mutego ukomeye cyane, nakwita ko ari umutego rutura karabutaka. Nabaze mbabwira iby'ibirombe bya Rubaya ndetse n'ahandi hagaragara ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari yasanzwe ari mu maboko ya societe z'Abashinwa, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko hari societe nyinshi cyane z'Abashinwa zacukuraga amabuye y'agaciro zaremewe rwose na Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ibintu bisanzwe. Mu minsi yashize nta utabizi ko babahinzemo ubudehe bahera ku wa mbere bageza ku wa nyuma. Ni wari ufite ibyangombwa barirukanwa asigaramo mbarwa, bamwe boherezwa iwabo abandi barafungwa. Kugeza kuri ubu ngubu ibyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko muri ibi birombe nta muntu n'umwe wundi Leta ya Kinshasa ishakamo, kubera ko yamaze kuba yabitanga. Ibi birombe rero ntabwo bitanzwe ku kiguzi cy'ubusa, ni ibirombe bitanzwe ku kiguzi cy'amahoro n'umutekano by'abaturage, kubera yuko inyungu ziraza kuba zisharingwa n'impande zombi. Ariko nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo iza gukorera ibikorwa byabo cyangwa se ubucukuzi bwabo mu gihe atari umutekano. Ibi ni nayo mpamvu Rubaya, ni nayo mpamvu yahise iza ku mwuzo wa mbere, ndetse hatangirwa isomo rikomeye cyane ryo kubura abarwanyi ba AFC23 ko baramutse batemeye kuva muri ibyo bice biza kubagendekera gutyo. Kuri ubu ngubu icyo ni imwe mu ngingo zikomeye cyane zizakoraho abarwanyi ba AFC23 Leta y'Kinshasa yamaze kuba yategura, aho izi Kivu zombi zigomba kwamburwa uruhande rwa Leta
zikaba mu by'ukuri zajya mu ruhande zigomba kwamburwa uruhande rwa 23 zikajya mu ruhande rwa leta Prito. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, AFC 23 keretse ibaye yarafashe ibi bice bitarimo amabuye y'agaciro, nibwo AFC 23 yari bitekanye, ariko kuri ngubu ibyo yafataga nk'amahirwe akomeye cyane kuri yo, kuko ubutunzi bwayifashaga bigiye kubabera umwaku ukomeye cyane, umwaka ukomeye cyane rwose, kubera yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu, izo za Minembwe ndetse n'andi yagiye atandukanye, ni ibibuga bigiye kuvugururwa, ni ibibuga bikeneye gukoreshwa mu gutwara ayo mabuye, kuko Amerika ntabwo yifuza ko hari ahandi hantu amabuye acukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazongera kuzajya anyuzwa. Hari amabuye kuri ubu ngubu bivuga ko yanyuzwaga ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'ahandi hose bizabagaho. Amerika yamaze gushimangira cyangwa se irimo iremeza ko nta handi hantu igikorwa nk'icyo kizongera kuba cyagira kizongera kuba cyagaragara. Ubu tayari amabuye azajya ava direct mu burasirazuba bwa Kongo yerekeza muri Amerika, aho atunganyirizwa, nta numwe ukuyeho agashashi, nta numwe ukuyeho n'akantu na gato. Ibyo ni umwaka kuri mu 23, kubera yuko ubwo n'ubundi biraza kuba ngombwa ko cya gitutu kwifungurwa ry'ibikorwa remezo kibanza gukorwa. Ndetse ikintu ugomba kubamenya kiri mu mutego hano, menya ko ibibuga by'indege birabanza bikorwe imbere y'uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa, kuko Amerika ntabwo ishaka gukora ikosa na rimwe muri iyi diru basinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo ntabwo bazabanza gucukura amabuye ngo hanyuma bayabike bajye gushakaho bayatwarira cyangwa se ko bayatwara. Ahubwo ikigomba kuba wamenya, icyo ugomba kuba wamenya nuko aya mabuye hazabanza hakorwa ibikorwa remezo birimo imihanda, hazabanza hakorwa ibundi festival. Icyambere no gukora AFC 23 muri iyo myanya, icya kabiri no gukora ibikorwa remezo birimo imihanda, ibibuga by'indege ndetse no kwashyira mu by'ukuri no kwashyira ibindi bikorwa remezo birimo bitaro bizajya byita ku bakora muri ibyo birombe. Ikindi kikurikiyeho ni faze yo gutangira gucukura cyangwa se kugira kureba ubwo butunzi, kizakurikira akaba ari ukubwambutsa. Ibyo rero bikaba bigomba gukorwa mu by'ukuri kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabyemeye kandi none zirabyifuza. Ngira ngo mwagiye mubona imbaraga Amerika ishyira mu mishinga yayo. Ibyo rero abarimo MONUSCO babirimo, MONUSCO barabizi, ari nayo impamvu uyu munsi MONUSCO yahise yadopta umunyamerika James Swan ndetse n'umuryango w'abibumbye UN, dore ko buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bantu ba mbere batanga inkunga nyinshi muri uyu muryango. Bivuze ngo icyo basabye ntabwo kigomba kuba cyagira cyahagarara kumvikana. Niba ari shares akaba aribo basharinga nyinshi, bivuze ngo nabo ni na Amerika bara ushaka no kubara ko ifite uruhare rwinshi cyane mu bijyanye n'ibyemezo bishaka gufatwa na UN. MONUSCO rero yagombaga kwemera ko umunyamerika azahagakurikirana inyungu zabo, nkuko Amerika yari yavuze ko igomba kohereza umunyamerika nyine agahita akurikirana inyungu zabo. Uyu James Swan azwiho no kuba yarize ibijyanye na economic, ngira ngo murabizi, muze kugenda murebe muri education background yiwe, urasanga ko yize n'ibijyanye n'imari. Bivuze ngo azi ibyo ajemo cyangwa se Amerika izi ibyo iri gukora. Utabyumva neza uze kugenda urebe, tuzaza kugira ngo ndimo ndakubeshya rwose aha. Hanyuma uyu mugabo rero asobanukiye ibijyanye na Afrika, yagiye akora hirya no mu bihugu bigiye bitandukanye utaza kurondora. Ibyo biramo amahirwe yo kuza kumenya n'ubundi cyangwa se kubamenyereye iki kirere, araza kumenya uko abyitwaramo ndetse atange n'amakuru. Wabonye ko yamaze kugira mu myanya yose. Ubu niwe muntu wamaze kuba yakwinjira M23, indege ziri guparika, yamaze kubona ikibazo kiri, yamaze kugwana n'abarwanya bafise 23 biza gushyira igitutu ndetse byongerera izi nyeshyamba za AFC 23 akaga gakomeye cyane ndetse n'amahirwe menshi, ariko bikaba bikuri bo yo gutakaza Kivu zombi. Ibyo ugomba kuba babimenya. MONUSCO, Repubulika Demokarasi ya Kongo babiziranyeho. Ndetse ikindi kintu cy'akarusho, Ububirigi nabwo nk'igihugu gikomeje bura Ububirigi ni kimwe mu bihugu byaryohewe cyane n'ubutunzi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka yo hambere. Barabizi ko badashobora kuba bakuraho, ndetse kugeza uyu munsi kubabona ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishaka kuberemina ikabakuraho, baravuga bati tugomba gushaka inshuti hafi tukayiyegereza ikatwumvishiriza Nyakubahwa Felix Tshisekedi ko tugomba gukomeza turi abantu bafi kandi dufite umumaro n'agaciro. Ari nayo mpamvu uyu munsi nubwo n'ubundi byari bisanzwe ariko bimeze, Uburundi ari hari gukusanyirizwa intwaro zerekezwa muri Kivu y'Amajyaruguru zirimo drones. Ubu uyu munsi Ububirigi bwamaze kwiyegereza cyane Uburundi.
bamaze kwegereza cyane Burundi, ndetse babaha n'ibikoresho bavuga ati kugeza no ku mwanzi wanyu mwumva ko mufite mu mutubwire tubafashe. Ibyo rero biraza kongerera amahirwe Ububirigi mu kuguma hano mu by'ukuri mu kubona igisubizo cyabo rwose cyo kuba baguma hano mu burasirazuba bwa Kongo. Rero nk'abantu bagize uruhare mu kurwanya izo nyeshyamba, bitekerezwa neza ko rwose Ububirigi bushaka kuzaba umwe mu banyamahirwe bakomeye cyane ku mugabane w'Uburayi bazemererwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatikanya muri uyu mushinga. Ufatikanya muri uwo mushinga. Ubufaransa buri hafi aho ngaho. Ubufaransa nk'igihugu gikomeye cyane nacyo ku isi, bukavuga buti natwe tugomba kubanaho, dore ko n'ubundi bazi imari zituruka muri Afurika. Ibyo ariko nubwo ari ikibazo ku ruhande rumwe, ariko ni n'amahirwe ku ruhande rundi, ndetse bikaba umwaka ariko ku nyeshyamba za 2023. Ibyo rero ukuntu bimeze kugeza uyu munsi, Ubufaransa buracyavuga buti mufungure ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Na n'izi saha hari amakuru amaze kuba yasohoka, amakuru amaze kuba yasohoka rwose agaruka ku kuba uhagarariye Ubufaransa yagize ati turashaka ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa. Ibyo ntabwo ari ukubivuga ku busa, hari ibyo baba batekereza. Ibihugu bikomeye cyane hari ibyo baba bitekereza. Uhagarariye uburenganzira bwa muntu ku ruhande rw'Ubufaransa mu muryango w'abibumbye yavuze ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ashinja ko gifitwe kandi kiyoborwa n'abarwanyi b'F23 bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda kigomba gufungurwa. Yabivuze rero kuri uyu wa 25 nk'uko amakuru ari kutugeraho, ati uku niko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyahindutse nyuma y'umwaka umwe. Ibi rero aratangaza ko uruhande rw'Ubufaransa ruratangaza ko rubabajwe cyane ndetse rutewe n'agahinda n'ukuntu ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyari cyarashowe amamiliyoni kugeza umunsi kimeze, aho cyamaze kumera ibyatsi. Ni ikibuga cyamaze kumera ibyatsi, ibimera byose byaragiye biracyuzura biragipfuka. Ibi rero bikaba imbogamizi zikomeye cyane, ndetse bikagaragaza mu by'ukuri ko hari intambwe nyinshi zikenewe kugira ngo ziterwe habeho ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa. Ibyo rero birakorwa gute? Birakorwa mu gihe habayeho ubufatanye, birakorwa mu gihe ari gukorwa politiki ikomeye cyane, cyangwa se ibyo nakwita siyasa. Mu yandi magambo rero kugeza kuri ubu ngubu mu makuru akomeye cyane, muraza kwihangana kabisa kubwo kuba sound zapfuye kabisa. Hari ibintu wumva ukumva, ariko amakuru muraza kuyumva, ndabizi ko murimo kubyenda mubyumva cyangwa se muri kugerageza kubyumva. Ariko reka twinjiye muri aya makuru kuko no muri turimo turagira dusatira kugana ku musozo. FARDC yakuyeho indege ya gisirikare ya 23, nivuga ngo yakuye vuga ngo ya neutralije indege y'umutwe wa 23 yo mu bwoko bwa drone UAV yamaganye rero, kandi nicyo ibikorwa bikomeje kwiyongera by'abarwanyi ba F23 nabo bari gukoresha izi drones. Ni indege rero ya drone yahanuwe muri Kivu y'Amajyepfo y'abarwanyi ba F23 y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC zatangaje ko zarashe UAV y'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda mu misozi miremire yo mu majyaruguru ya Minembwe mu gace ka Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Indege rero ikaba yarashwe ishyirwa hasi nk'uko aya makuru ari kubivuga. Ibyateje igihombo gikomeye cyane ku barwanyi ba F23 kubera ko ikigomba kumenya izi ndege ziba zaguzwe, hari amafaranga aba yashowemo, ndetse hari igenamigambi riba ryatakajwe. Iyo ndege rero yamaze kuba yahanurwa nk'uko amakuru aturuka ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo abivuga. Indege yarimo kurasa ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu midugudu irimo Kakenge. No drone rwose ngo yaje irarasa. Ni bimwe njya mvuga nti ibyo ifi yigira mu mazi sibyo yigira mu mavuta. Irashe ariko abo yarasaga nabo nyine ntago bari bafite ubusa, bari bafite intwaro zikomeye cyane. Mu kumara kurasa rero nibwo nabo baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane no kuba iyo drone yahise ishyirwa hasi. Yafashwe inakurwa mu kirembere yuko igera ku ntego yayo. Intego yayo nyine kwa rukurasa ibirindiro igashyira hasi. Nakubwiye ko M23 cyangwa se zinyeshyamba nabo ntabwo boroshye, ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe. Monshirami ibi mugomba kuba mwabimenya. M23 nabo ni inyeshyamba zikomeye cyane, ariko FARDC nayo kugeza kuri ubu ngubu yamaze kwigaragaza nk'igisirikare kidasanzwe, ndetse nyuma yo kugenda bakira ibikoresho bye bitandukanye kugeza kuri ngo baradetectinga kugeza ku isazi itambagira mu kirere. Baravuga ko rero iyi drone mu by'ukuri yarashwe itaragera ku ntego yayo, akomwe mu nkokora, aho bivuga ko ngo yashakaga kwangiza ibikoresho by'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC.
mu itangazo ryemewe umuvugizi w'ibikorwa bya Korea ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Mbuyi Ligan Kalonji, umusore ukiri muto cyane, yahise yamagana ibi bikorwa avuga ko ari ukutubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo guhagarika imirwano mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo nk'iki ngiki gifata intego yo kuvuga tuti twe duhagaritse imirwano turagabanyije ibitero. Inyeshyamba za 23 zikafata nk'umwanya ukomeye cyane wo kubikira mu gutwika ndetse no kurimbura ububiko bwa FARDC hano Kakenge. Rero bivuga ko hano FARDC yari afite ibikoresho ayibisa 23 yashakaga kugira iki gutwika, gusa icyaje kubaho ibikoresho umva hano bishyirwa hagomba kurindwa. Ibikoresho hano bishyirwa hagomba kurindwa. Rero niko iyo ndege y'inyeshyamba za 23 yahise ibonwa irahanurwa itaragera ku ntego yayo. Uyu nguyu rero Lieutenant Mbuyi Ligan Kalonji, umuvugizi w'ibikorwa bya Korea ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko ibi bigize icyaha cyo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano, aho yagaragaje ko aya masezerano mu by'ukuri yari yavuze ko ibijyanye no gukoresha indege zitagira abapilote mu bice by'imirwano bigomba guhagarara, aho ingabo za Kongo zishinja ishyirahamwe ry'umutwe wa 23 rishyizwe n'ingabo z'u Rwanda gukoresha izi drone. Ngo ibi bikabitera abaturage cyane cyane mu gace ka Mikenge kazwi nka Poezero, ndetse ariko ngo ntabwo byari berutse kubaho. Gusa ubu Mikenge, Poezero, Kakenge nibyo bice byavuzwe n'uyu mugabo byakomeje kugenda bigaragaramo ibyo bitero za drone, aho abarwanyi ba 23 bifuza kubona intsinzi. Kubona intsinzi rero bagomba gufata uduce nk'utungutu dukomeye hari muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo turimo igisirikare cya leta ya Kongo, bakagerageza kutwangiza, ariko FARDC ikabavuze iti ntabwo byigeze bibahira, igikorwa nk'icyo ngicyo twagihagaritse. Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji wahise wemeza ko icyo gikorwa babashije kugira iki, babashije kugihagarika. Byongeye kandi ingabo za Kongo FARDC ziravuga ko zafashe umwe mu ngabo zidasanzwe z'u Rwanda mu gitero cyo kwisura mu gitero mu gace k'imisozi birembere ya Minembwe, ndetse ntabwo bigeze batanga ibisobanuro birambuye kuri icyo gikorwa cyo gufata uwo musirikare bise ko ari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wafashwe, dore ko u Rwanda rutabyemera. Gusa nanone ingabo za Kongo ziravuga ko ari ikibazo gikomeje kugaragara, aho bimeza ko bigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage, ndetse basaba abaturage gukomeza kuba maso. Nanone bagasaba ingabo gukomeza kuba maso mu kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurengera ubusugire bw'igihugu mu kurwanya ubugizi bwa bwo aribwo bwose muri aka gace k'uburasirazuba bwa Kongo, aho muri Kivu y'Amajyepfo. Rero bakavuga bati aho icyo ari cyo cyose aho cyaturuka, bati twebwe turi ready yo guhangana nacyo, cyangwa se turi ready no kukirwanya, rwose. Aya ngaya rero akaba ari amakuru yatangajwe n'umuvugizi w'ibikorwa bya Korea ya kabiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, rero Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji asobanura byose. Ubwo rero ngira ngo murabyumva uko byifashe cyangwa se uko bimeze hari muri Kivu y'Amajyepfo, ntabwo babyoroshye, naho ibintu birakaze nyuma yuko igoma ubu ngubu ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyamaze kurengerwa n'ibyatsi cyuzuranye. Kivu y'Amajyepfo ibitero bya drone biri kurimbura ibyatsi, birimo kurimbura ubutaka rwose bukajya mu kirere, kubera yuko izi drone narakubwiye mw'abantu mwe, izi drone izi wumva za FC23, izi wumva z'uruhande rwa leta ya Kongo, ndamutse ntakubeshye menya ko izi drone rwose zirataba, aho zirashe zirunura ubutaka zikabirinduraho. Niyo mpamvu ujya wumva hamwe mu bice bigiye bitandukanye zigenda zirasamo kugira ngo bamenye umubare waba ibyo bitero biba byahitanye, keretse usanzwe uzi abari bahari, hanyuma ukaza kubona yuko rwose kabisa hari ababuze, nibwo ushobora kuba wamenya uti ibitero byahitanye uno mubare. Naho kuvuga uti turaza kubara dushakisha imirambo, ntabwo biba bigishoboka. Izi drone ni mbi cyane, izi ni drone ni mbi cyane, ndetse mwabonye ko intambara ku isi n'ubundi miragenda yimukira mu ikoranabuhanga ryifashisha utudege tutagira abadareve, yaba hano mu burasirazuba bwa Kongo, yaba ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Ni ibintu bikomeje kugenda birushaho kugaragara, ndetse bigaragarira buri umwe ko ariho intambara irimo iragenda ihindukirira. Reka mbashimire mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana, ni by'ingenzi kandi by'agaciro gukomeza kugenda tubana namwe makuru n'ibiganiro, ndetse twishimira ko namwe mu by'ukuri muhari kugira ngo turusheho kugenda tubana umunsi ku wundi. Hanyuma rero bateguza ko tuza gusubira mu masaha ari imbere
tureba nanone n'ibindi biraba bigezweho. Ni kama kawaida ni Region Info, aho rero kabisa dukurikirana 5 kwa 5 urugendo rwacu rw'amakuru burasirazuba bwa Kongo. Ubwo mugire ibe byiza ndetse nishimira bakomeje kugenda bishimira kubana natwe muri biganiro n'amakuru. Kurande Neri Bosco, ibe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibana namwe. Ndetse turasura mu kanya kani imbere, ariko mbibutsa gukanda subscribe cyangwa se s'abone, ndetse kandi nanone ikindi cy'ingenzi ugomba ko wamenye cyangwa se ugomba ko wasobanukirwa kugeza kuri umunota nuko ugomba kuba mu by'ukuri wagira iki, ugomba kuba walikinga iyi video. Neri Bosco, mugire ibihe byiza.